rero twagabweho ibitero by'ukuri zatambukanye ubuzima bw'abantu, zasenye ibikorwa byinshi, hoba muri Gakenke, hoba muri Karingi, hoba mu Bidegu, hoba Irundu, kugeza ubwo bageraga uburakari bukabana benshi, abana bamaze kubakubita bakaza basigara bagenda baregera gusinza ubuhe babona nimaze kurengerwa n'ibyatsi bakayirasa bombe kugira ngo gusa bangirize. Aho bagiye barasa abagore mu mirima kubera ko babona ko bashonje, barimo bashakisha ico barya, bakabatera amabombe menshi. Ibintu byatangaje tivyarekera aho ngaho, bakaza basigara barasa n'imbwa, bakarasa na buri kantu kose babona gakoze movement ku misozi. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza ubwicanyi n'imigambi bari bafite ubwoko bwacu, ariko hamwe n'Imana yacu yakomeje turinda. Si ibyo gusa, bahagurukije drone ziteye ubwoba ziva noneho iriya kuri frontline, zitangira kuza ziza zigatera ibitaro. Mwarabibonye za generale ziraraswa inshuro nyinshi, zirasa ibibuga by'indege, zirasa amazu, zirasa abaturage, zirasa imodokari ya Croix Rouge yari mu Minembwe irimo itora inkomeri kugira ngo izigeze mu bitaro. Iyo nayo yabashije kuraswa, nubwo Imana yakinze ntibabasha kuraswa, kandi yari ifite inkomeri, iterwa amabomba agera kuri 2. Ibyo byose ni birimo bikorerwa abaturage ba Minembwe, kandi isi yose iracecetse. Iyo ni imodokari ifite icapa ca Croix Rouge, ariko barimo bayirasa. Rero byagezaho babona kuko inzira ya Gakenke, inzira ya Karingi bidakunze, batangira kudutera baturuka muri Mikenke. Murabizi kuko Mikenke twabashe kuyigarurira mu minsi ishize, biba ngombwa kuko afanda atanga itegeko yuko tugomba gusura kugaruka mu birindiro byacu tugafunga kugira ngo abaturage babeho mu mutekano, aho gukomeza tuja kure zenda bakanyura mu zindi nzira zapanya, yuko abenshi n'abana bavuka hariya za Mikenke, za Gipupu, za Rwisankuku, za Bidegu, za Karingi, baza amayira. Biba ngombwa ko tugaruka tugasura tugafunga kugira ngo abaturage bacu bamererwe neza. Leta na regime y'u Burundi nabo bafatikanyije, za FDLR, P5, Bazalendo, takataka zose zakomeje zitugabaho ibitero. Ku munsi uyu munsi ni ku munsi wa 4, ku wa mbere tugabwaho ibitero, tubisubiza inyuma. Ku wa 2 tugabwaho ibitero, no kuba byaturukaga muri Mikenke, ariko bikarasa uruhande rw'ingabo zacu n'ibirindiro byacu berekeza muri Gahwera, no kuvuga ngo iriya muduhoko. Ku wa mbere bararasa, tubasubiza inyuma. Ku wa 2 baradutera, tubasubiza inyuma. Ku munsi w'ejo wa 3 baradutera. Rero afanda avuga yuko bitagomba gukomeza bimera bityo, nimba ubwo bakomeje bazisubira kongera gucokoza bashaka kubica abaturage, ingabo zigomba gukomeza zigiza y'umwanzi. Byabaye ngombwa rero ko tumurasa muri Gasiro, tumurasa muri Mikenke, turayifata yose. Abahazi ku kibuga c'indege cegeranye n'inkambi, ahabaga inkambi, turabarasa. Aduye umwe yerekeza Gipupu, turamukurikira, turamurasa yinjira muri Gipupu, dufungiraho. Undi arayambuka Rwerera yerekeza muri Mikarati, dufungira hakuno ya Rwerera. Aduye turamwadivasingana, tumukura muri centre ya Mikenke, tumukura kuri antenne ya Mikenke, turakomeza tumurasa. Uko yakomezaga turasa n'amadrone yadivasinga n'imbunda ziremereye, abana ntibongera gusura guhagarara. Baramurasa mukura kugeza mukuye muri Birarumbiri, dufungira aho bita hafi ya Rwisankuku, harakandi bahita aho bita kwa Kibwana. Ko ndagira ngo umuntu wari iruhande rwanje uhazi neza anibutse aho bita kwa Kibwana, aho niho ingabo zacu zaraye. Rero umwanzi muri iki gitondo akaba yongeye gusubira gukomeza ducokoza, ukaratera ibibombe byinshi, kararasa n'amadrone. Rero ibyo ngibyo ntabwo dukomeza kubyihanganira, nibiba ngombwa umwanzi turamukuraho. Icyo twababwira gusa no ku mwanzi yatakaje bihagije, nta kintu babashije guhungana. Twabashije gufata imbunda zikomeye, kugeza ubwo twafashemo n'amadrone menshi yataye aho ngaho muri stoke yabo. Imbunda nyinshi ziremereye za mashinigani za 12, amasasu menshi, amabomba menshi ya za drone n'ibindi. Ibyo byose ni minyago, tudashizemo n'ibindi byinshi tudashobora kubasha kuvugira ahangaha, ariko no kubabwira ko umwanzi yaparanganye. Ni muri debandade, benshi bahunze batazi yo berekera, no mu bisambu baruzuye, abandi ko barafatwa amatekwa, wabandi Nyamuhigi nyinshi yerekeje direction Rwisankuku 2.0, n'abandi benshi b'Abazalendo bari abana b'Abembe n'Abafurero bavuka muri kariya karere babashije guhungira muri Gipupu n'ahandi henshi berekera muri Mikarati hakurya ya Rwerera. Rero icyo twababwira kuko ako gace bidasubirwaho kabaye tombe, kandi umwanzi yahunze za nzira 7 Bibiliya izivuga.
kuvuga rero tubabwira kuko dukomeye duhagaze neza ku rugamba ingabo zacu zitwaye neza afande akaba yavuze kuko umwanzi nakomeza asubira kutugabaho ibitero tudakomeza gusubira kongera guceceka tugomba kumukurikirana kugeza tumugejeje ahari maturuka ico twababwira nuko dutangaza amahoro tubingingira kugira ngo bahagarike ivyo bitero bakomeza bagabo mu baturage amabomba menshi mwarabibonye drone zitatu hejuru kugeza ubwo zasukoye zirasa muri centre ya Minembwe ubwo n'ubucokozi burenze umurongo utukura ivyo ntituzokomeza kuvyihanganira abaduhagaze neza insinzi iri mu ruhande rwacu imana yacu turacyari kumwe abahungu bahagaze neza bafite morale nyinshi umwanzi karakubitwa kakujya kw'ingoma karakubitwa bidasubirwaho abarundi babuze ayo bashira nayo bamira ubu nyine yewe na hano za Gakenke ko barumva imirindi bakiruka ko barikanga ubusa bakarasa ubu nyine babuze ico gukora ico twababwira gusa nuko tubabwira kuko umwanzi yacitse intege kandi yatsinzwe mu magambo magufi bitari birebire uko niko bihagaze rero twaba tubashimiye mwebwe muri ahangaha murari ijoro ryose mushikije ndetse mutaramye kugira ngo mwumve birimo biba ariko ubu ngubu n'uruhande rwacu kandi umwanzi mu magambo magufi murakoze cyane mwumyotinga uwo muntu wasinziriye Namindo wago yasinziriye ntabwo ari amaduka afande je munyemerere mbaza akabazo kamwe kugira ngo tubashe gukomeza kumva afande ibice bya Mikenke uko wari ubitubwiye ubu ngubu abahunze berekeza Rubankwaduye umwe yahunze yerekeza za Gipupu undi n'uri kwerekeza za Mikenke amini very wisdom kuko wari ubivuze iyo urebye imbaraga z'ababaza Lendo na coalition yabo hamwe na FARDC urabona bafite icyizere cyo kwisubiza Mikenke uburyo bahakubitiwe n'uburyo bahasize urakoze cyane Jenzo ingabo za Kongoro rwose zataye ibintu byose nta mbaraga bagifite nta morale bafite bacitse intege bataye ibikoresho byose ntibabashije no kubona umwanya wo kubitwika kuko babikoze ku ituru ya mbere zose bigandaje aho ibiduhe tuvuga ni 100% true ntabwo dukabza icya kabiri ingabo ntizahunze hamwe abari berekeje urwo ruhande berekeje point zero abandi bamwe babikonereye bafata muri Mikarati abandi berekeje za Gipupu abandi baraho mu bisambo ni ukuvuga ngo ntibabonye n'umwanya wo kugira ngo biorganizinge neza babone uburyo bawithdrawing ingabo zabo neza kuri Muhundu bakubiswe batababarirwa yuko tugize iminsi tubihanganisha tubinga ingabo nibava aho ngaho nibareke gukomeza badushotora ariko ku munsi w'ejo rwose Kongoro kayoyogira ingabo ziwe zikawithdrawinga neza atarakonguko zirasubira mu maserkeye ico twobabwira nuko nta morale bagifite ko baribuka gusa Jenzo narababwiye ubushize ukuntu birukanse kuva kwa Buhimba baruhukira muri ntuze muri Mukoko na za Bicumbi bataye inkweto bamwe ahe bagenda amasereri kuri none sinzi kuko hari ubifite inkweto ni ukuvuga ngo inzira yose yabaye ubucafu bw'imyenda bikoresho ko barata imbunda ko murasanga bataye aho uwatwaye imbunda agati ceni uwatwaye ceni agati imbunda uwatwaye ikirato kimwe isapu ishati ibindi byatakaye ku musozi bizo twababwira nta mwanya bagifite morale yacitse babuze iyo berekeza murabibona kuri za social media zabo cyo twabingingira nukubabwira ngo nibahagarike intambara twebwe tuzorwanira abaturage bacu kandi morale ni yayindi ni moja umubundo ni ule umurongo ni wa wundi ntidusubiye inyuma gusa cyo twababwira gusa nukubabwira ngo ni nibagende nibabangaho twahabatijije igihe kirekire ko na hacu twahabaye igihe kirekire uyu ni umwanya wo kutongera gusura kuhabasubiza twarawizidurenze ubushize kugira ngo tubaheze isomo duhagarare mu birindiro byacu baranga baradutera baraturasa n'amadrone menshi n'ibindi ariko twebwe twagarutse iwacu Mikenke ni yacu dushaka kuko abaturage bacu basubira mu birindiro byabo bagasubira mu mihana yabo n'ubu ngubu muzi yuko ari buturwanira rero
morale mwobaza Kongoro uko bifashe ariko ndatekereza kuko bataye ibyubi ibyaba rwose birashobora kuba byarangiriye aho gusa icyo twababwira n'ahandi nibakomeza baducokoza naho turahabakura ibyo twabasezeranye naho ubundi duhagaze neza nta ribi. Koze cyane afande Fideli none mu bantu reka mbaze nande kabazo hanyuma ukurikirane na Nkwakuzi mbone utone ku kandi ndagushuje cyane turagukumbuye iwacu kandi salute nyine gano no system dufite cyane nanjye ndabakumbuye cyane duhagaze tukayikubita twicaye ariko soni tuzaza tubasanga mwende muzogaruka gusa nitwe tuzabasanga nimwe muzoza twe ntabwo tuzazi iyo twaratashe tuzaza rwose turimo turahambira twaduteganya ngo bikekivemo tuzopasuwe nyine tuze turagushuhuje mu kivandimwe kasariyuti nkuru ndagushuje narinjye kubaza sefa ahantu muri naho aduye yagiye hararesha gute harangana gute twe n'ahantu tutazi n'ahantu botera ibomba rikagera mu baturage cyangwa ni kure nyine namwe murimo murayumvira kure na ukabaza urakoze cyane aduye ageze kure cyane gusa arashobora gutera bombe ikagwa mu birindiro byacu za Mikenke nyine aho twamaze gufata yuko turi kumwe hafi ariko abaturage ubu nyine bari kure ntibashobora kubona bombe ngo ibageraho nkeka byenda ari drone ntabwo bombe ishobora gusura kugera mu baturage. Icyo twababwira akarere twafashe akarere ubwako konyine kanini cyane kuva mu Duhoko ukagera hafi ya Rwisampuku ni ngaho ufasha akandi karere kagiye kungana na Minembwe yose. Ni ukuvuga ngo twafashe newo nini bagenze umunsi wose kuva mu gitondo cejo kugeza nimugoroba bagejeje mu masaha 9 bapinzi goti n'urugenzi rurerure n'akarere kanini Mikenke yose kugenda ukagera kuri Rwerera wambuka Mikarati ugasuruka kubita uruhande rwa Gepupu ugasuruka kubita uruhande rwerekeza mu Marunde ugasuruka genda ukagera mu Rwisankuku ugasuruka zukubita hano hejuru ya za Karingi na za Bidegu n'akarere n'indi territoire muri make na ahantu hanini cyane aho hose yabashije kubatombe umunsi umwe. Rero icyo twakubwira kuko abaturage bahumetse mu buryo hari amabomba menshi yavuga muri Minembwe ntibayumve keka bombe zinini z'imbunda ziremereye ariko izindi nyinshi n'amasasu kibakemo bayumva. Mu kuvuga ngo Minembwe iratuje ugeze muri Minembwe turimo tuvugana nawe bagira ngo ni muri leta kibahera bamenya makuru y'ibihaye biba amasasu ageze kure cyane. Rero nibihangane ni igihe cyabo tugeze igihe abaturage ariko iki ni igihe cyabo murakoze cyane. akabazo kanje gatoya Rubemba Karongi za Bicumbi bimeze gute? Rubemba umwanzi yatangiye guhunga nta ukirimo na Karongi umwanzi yahunze nta movement ukirimo gusa nta ngabo turoherezayo ariko nazo ni soon iriya za Bicumbi bafite ubwoba bwinshi yuko ingabo z'umwanzi zisigariye muri Bicumbi ruriya rudondogo rwose rwa Bicumbi za Mukoko na Gakenke yo kuwimiko ariko hose nta movement igihari kandi baracecetse ubu nyine wogira ngo none babatijwe ubu nyine uko baratinya imirindi y'intare n'amadu yuko bashobora kubageraho isaha iyo ari yo yose. Ariko icyo tuzi nuko barimo bakurikirana intambara ko yayigenda muri Mikenke kandi nabo bazi yuko ababo barimo bakubitwa nta kindi gusa n'intuzi. Mukurikirane ku maudio y'ababembe n'abafurero umunigirigi wavuze za ntuze ruriya ruhande rwa muri Mutambara bahita gute za Kanguri ziriya za Rumanya n'ahandi yepfo no kwa Murima ubu nyine abazarendo na FRDC wabaye gusa umunigi ko barahunga ko baravuga ati noneho dukubiswe n'inkuba tutarigera twumva. Rero ico twababwira nuko n'abasigaye bakeya ziriya ngabo z'u Burundi nazo zifite ubwoba bwinshi. Ndagira ngo Mbayahaga arashobora kugerageza kubasura nimbe yo bishobora nayanda nimbe yo zamukiriya misozi nuko atabishobora ariko yari kuza gusura ingabo ziwe nazo zimerewe nabi rwose zifite ubwoba bwinshi. Ntabwo zorohewe
Oya ntabwo zorohewe rwose ejo naramukurikiye ejo bundi ababwira ngo yigeze kubabwira ngo muri uko kwezi kwa gatandatu ngo tugiye kuzumva ngo ikigiye kudukubita ndagira ngo arashobora kwibaza kwa gatandatu tugeze itariki 2 z'ukwa karindwi kandi turacahagaze mu birindiro byacu rero nasura ingabo ziwe nimbe zokunda agere kwa Mulima.